Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudeyinde bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 14 mu nyonyo 2025 tugiye kurabira hamwe igikorwa kidasanzwe son excellence Evariste Ndayishimiye yakoze. Ibi byose rero bikaba bihura n'umugambo ukomeye w'icyerekezo Burundi bwihaye cya 2040 kijyanye n'iterambere ku Burundi ndetse no ku banyagihugu bose. Ni igikorwa cyabereye mu musozi witwa Mvaye muri zone Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki. Bikaba rero ibi bijyanye n'ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa, birero bikaba bikubiye muri imwe muri gahunda igihugu gifite yo guteza imbere bijyanye n'ubukungu bushingiye kuzoherezwa mu makungu. Huko tugiye kubigarukaho, hakaba rero hagaragajwe kandi bigiye gukorwa bijyanye n'ibiri kugenda byubakwa, bijyanye n'ibiri kugenda bijya mu migambi yo kugira ngo Burundi bwiteze imbere, abanyagihugu bongere babeho neza. Tugero kuraba ibiri kugenda biba, ngusabe ubane natwe kandi niba ari ubwambere dukurikiye ngaha ushonde sabone ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo bwiramvuye. Itahe rya Bukinanyana ntiryari ryarigeze ribona umunsi umeze nk'uwo wa Nyakanga 2025. Umwuka w'umunezero, amatsiko n'icyizere wari wuzuye mu baturage n'abakozi b'uruganda rucukura ibijyanye n'amabuye y'agaciro rwitwa Sonarek Mining Company Limited, aho umukuru w'igihugu son excellence Evariste Ndayishimiye yari yasuye ku mugaragaro ahari gukorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku musozi witwa Mvaye muri zone Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki. Yari umugoroba witabara ry'ubukungu bw'igihugu kubona ko 10 toni 12 z'ubutare bwo mu bwoko bwa titane zuzuye zavuye mu butaka mu minsi 3 gusa. Ibyahinduye imyumvire myinshi ku bushobozi bw'ubutaka bw'u Burundi n'amahirwe mashya mu iterambere. Ubusanzwe gusura ibikorwa by'inganda si ikintu gishya kuri perezida w'u Burundi, ariko uyu munsi ntiyari ugusura isosiyete gusa, wari n'umuhango ukomeye wo kugenzura uko ubutunzi bw'igihugu butangira kuvamo inyungu ifatika ndetse no gutuma abashoramari n'abaturage babibona mu nzira nziza. Perezida yaravuye mu muhango wo kumurika ku mugaragaro administrateur mushya wa Bukinanyana Isaac niyo kwizera, aho rero yahise ajya muri Mvaye. Mu ijambo rifunitse ryavuzwe n'umwe mu bayobozi bakuru b'intara Cibitoki, hagaragajwe impamvu z'ingenzi z'uruzinduko. Mbere na mbere no kumenya ukuri ku musoro uturuka ku ruganda rucukura amabuye y'agaciro, kureba niba amategeko n'amabwiriza agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yubahirizwa, kurwanya ruswa n'ibikorwa bifatwa nk'ubusahuzi bw'umutungo wa rubanda, ndetse no kuba bashyikiriza abaturage kwibonera inyungu mu mushinga aho kugira ngo bamererwe nabi nawo. Uruzinduko rwari rufite indangagaciro imwe, gutuma ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa neza kandi bugatanga inyungu ku baturage. Son excellence Evariste Ndayishimiye amaze igihe ahamagarira abacukura mu y'agaciro bose gukorera mu mucyo, ibituma uruzinduko rufatwa nk'igice gikomeye mu rugendo rwo gusubiza abaturage icyizere ku butunzi bwabo budapfushwa ubusa. Sosiyete ya Sonarek Mining Company Limited ni imwe mu ishoramari rikomeye bikomeje kugenda rikoresha ubuhinga bwa none mu bikorwa by'ubucukuzi mu misozi ya Mvahe. Iyi sosiyete imaze igihe gito itanguye ibikorwa byo gushakisha no gucukura amabuye y'agaciro ngaha, aho rero bari mu cyiciro cyo gucukura tetane cyangwa titanium ikoreshwa mu nganda zikora indege, moto, ibikoresho bya gisirikare n'ibikoresho by'ubuvuzi. Hari kandi Korta, bikaba rero ari icyo twakwita ko ari umwamikazi mu ikoranabuhanga rikora telefoni n'ibikoresho bya mudasobwa ndetse n'izi batterie z'imodoka za hybrid ndetse n'iz'amashanyarazi. Hari kandi gasegereti ikoreshwa mu bijyanye
no kuba bakora inganda zikora ubwiza. Hari kandi lithium, umutima w'inganda z'ingufu na za batiri z'imodoka z'amashanyarazi. Hari kandi beyer rikoreshwa mu bikoresho bya obutike n'inganda zikorera misusiri itandukanye. Uyu musozi ukaba ukubiyemo umutungo ugereranwa n'amasoko y'inganda ku isi ndetse n'ibipimo by'ibizamini byerekanye ko ubutaka bwamvaye bufite ubushobozi bw'igihe kirekire bigiye kuzanira inyungu abarundi bose. Mu gihe imodoka za perezida zageraga aha, abakozi b'uruganda bari ku murongo bazitunga bareba uko bimeze, bari bambaye imyambaro irinda umutekano mu gihe bari mu kazi. Bikaba rero byari bigaragara ko mu maso bari bambaye ingofero z'akazi. Perezida yakiriwe n'abayobozi ba Sanareke aherekejwe na minisitiri w'ubutunzi, umuyobozi w'akarere, abadepite bo muri zone, abayobozi b'ingabo na polisi bashinzwe umutekano. Ngaha umutekano wari wubatswe ku rwego rwo hejuru, ariko nta gukabya, ahubwo hashingiwe kumenya ibikoresho byo mu bucukuzi bukenewe kugira ngo harindwe umutekano. Ndayishimiye ajyanwa mu gice cy'ubucukuzi gikorerwamo ubusanzwe, aho amamashini acukura yubatswe mu buryo bw'ubumenyi buhanitse. Umwuka wari umeze nko muri laboratoire y'ubushakashatsi. Abantu bakaba rero bari bagenda bereka umukuru w'igihugu uburyo bayingura ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro. Ngaha mu gihe rero ubuyobozi bwa Sonarake bwamusobanuriraga ibikorwa, bahise bamwereka ikigega kinini cyuzuyemo titani yasewe. Umuyobozi mukuru wa Sonarake yatangiye amuha ibisobanuro agira ati: nyakubahwa perezida wa repubulika, kuva ku wa mbere ku igenekerezo rya 10 Munyonyo kugeza uyu munsi twabashije gukuramo toni 12 za titane, byose byavuyemo mu minsi 3 gusa. Perezida yaratangaye yegera titani itunganyije, afata agace gato aragasesengura mu ntoki akanyuzamo akaba rero yaragaragaza ko iki ari igikorwa. Iki cyari ikimenyetso ko ubushakashatsi bwerekanye ko mvahe ari ahantu habitse ubutunzi buri hejuru ndetse bushobora no kuzagirira inyungu zikomeye abarundi. Abatekinisiye bamweretse uburyo imashini bakoresha basya amabuye, uburyo bwo gutandukanya titane n'ubundi butaka, urusobe rw'ibizamini byo gupima ubugari n'umutungo uri ahangaha. Bamweretse kandi ibibazo bihari, imiterere y'umusozi ushobora gutuma hagaragazwa nk'ibigega byinshi. Bikaba rero ari biri kugenda biba mu ijambo rye. Perezida Ndayishimiye yashimye uburyo Sanareke ikora mu mucyo, yizera za leta ko izihagaze ku ruhande rw'abashoramari bubahiriza amategeko. Yagize ati: ubutunzi bw'igihugu bugomba gukorerwa mu mucyo, ubutanga inyungu ku baturage. Uyu musaruro mwinshi uragaragaza ko Burundi bufite ubutunzi bukomeye kandi bushobora guhindura ubukungu bw'igihugu. Yakomeje ashimangira ibi agira ati: abaturage bagomba kubona akazi ahacukurwa amabuye, abashoramari bagomba kubahiriza amategeko yo gusohora, ibikorwa byo guharanira kurengera ibidukikije bigomba kwitabwaho, ibikorwa bihungabanya abaturage bigomba guhagarikwa. Nkuko rero yabitangaje akavuga ko rero umuturage agomba kubaho neza, ibi byose bikurikijwe. Abaturage bari benshi bari baraha bavuze ko bamaze kubona impinduka. Abasore n'abakobwa bibona imirimo mishya yo gutwara ibikoresho ndetse no gukora muri ibi bice bitunganyirizwamo amabuye y'agaciro. Abagore baracuruza amafunguro ku bakozi. Imihanda yatangiye gusanwa kuko Sonarake yahakuye ubushakashatsi bwo kubaka imiyoboro mishya. Umuyobozi w'aka gace witwa Ndoro yabwiye perezida ko imiryango isaga 200 imaze kuvana inyungu mu bikorwa by'iyi sosiyete. Uko rero bigaragara, bamwe mu bayobozi ba zone basobanuriye perezida ko hari ibibazo byagiye biboneka ubucukuzi. Bikaba rero bivuga ko ibi bigiye kugirira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu, ndetse bakagaragaza ko kuri ubu byanatangiye kugenda byibonekeza. Perezida yasabye abaturage gushyira imbaraga mu bijyanye no kuba bakiteza imbere bakuye inyungu ahangaha. Perezida kandi yaganiriye n'abayobozi ba polisi b'ingabo bari muri iki gikorwa cyo gucunga umutekano mu misozi yitwa Mvahe. Yabasabye ibikurikira: kurwanya amagendo, kurinda ibikoresho by'isosiyete, kwita ku mutekano w'abaturage, kwigisha abaturage ibyiza by'ubucukuzi bufite inyungu rusange. Kandi biragaragara ko kuri ubu bari muri ibi bikorwa. Kuri ubu rero bakomeje kugenda bakoresha ikoranabuhanga, aho rero bivugwa ko Uburundi bugiye kugira uruhare rukomeye
mu kohereza ibikoresho bikenerwa mu gukora ibijyanye n'indege, aho rero bavuga ko batera inkunga ibijyanye n'ikorwa ry'indege, inganda z'imodoka zigezweho, ibikoresho byo ku kibuga byo kubaga, ibikoresho bya gisirikare, iby'ubushakashatsi ndetse n'ibya laboratoire. Kuba Burundi rero bufite titane ni nyinshi bishobora gutuma rero igihugu kibona isoko mpuzamakungu, ibigo by'amahanga bikaza gushora imari, abaturage bakabona akazi. Ibi byose rero bigakomeza gufasha igihugu kubaka ubukungu bwacyo, akazi kakaboneka, ibintu bikagenda neza. Ni nuko rero dusoje abanywanyi ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri ubu dukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.